If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Kibor penya distrik Jonggari Bhoi lengbau executive magistrate kilalit ban khang talano ekwe ke kerdop krong khajna bala penyeng da kibor jongka Khasi Hills Autonomous District Council ha kesurok ba National Highway Bahandriau hak shnong Dihar. La ban kedau ba kene ke kerdop krong khajna jongka KHDC la keno ba kedai ke bala penyeng bean ban lum khajna ki kali kitmar baper khamtam ki kali banya da gibreu gibam da gitrajela. La yo jing tibru badangshan ka kenhon jong itrai kali banongnya akali kilepen pa wajing sokya ke bajur halor ke jingmi herdap rong khajna bam itu itha hasilenter ka surok ba National Highway kablah ta shkade e kayo ka kot jongki bahlor kani kilalet ru ban bo de jing ujor ki bor badai pet jong ka KHDC ban chimkya halor kani ke jingmi jongki herdap rong khajna tang mari yo jing ujor ha ka khat artarik unai lor ar hajar ar pulai ki bor peniat jong distrik Ribhoi Hadian bu Deputy Commissioner ulah pemik ke hukum ban khang kerdap no ekne ke kerdap krong khajna nagaliang majistor rengkat bat kibor pulit ke distrik ilalit ban khang no ya kene ke kerdap ke badan ho Dihar. Deputy Commissioner joka Ribhoi District take order ko dang ni kabatay ba yakini ka check gate jong kanika KHDC ngapya kak das mo kita